Бүгінгі ішлеклі сәфәріміздің 3-ші нұқтасы Төбән Урысбаға. Хәзір жәмәғәт Хайдар Сибғатуллинның хисап отчет шығышын тыңлаячақпыз. Айтып бітірәлмейм, ул эшләгән эшләрне, ул эшләгән юкчылыкларны. Күпме генә рәхмәт әйтсәм дә аз, Алланың улы рәхмәте яусын. Сезгә Рәүл абый, безне шулай олылаган өчен Аллаһ Тәгалә сезне зурласын. Шулай ук улы рәхмәтебез Илнар Альбертовичка biz үзебез дә ышанмаган идек. Ул әйтеп киткән, мин освещение буенча сезгә булышам дип тыңлап утыргач, ышанмаган идек. Оның бригадасы килеп төшкән, үзебез дә аптырап киттек. Рәхмәт яусын, шул хәлек мәдәният йортыбыз тагыда яктырып китте. Исәнлек, саулык сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе елларда да шулай бергә эшләргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Алла рәхмәтен сезгә бик зур рәхмәт. Bu işten buluştular bugün bir koyana koyup gittiklerine parapsikadamında o kişilerin kılıp tamıyorlar, o kişilerin bir gati üzerinin alıklarında türemiş o kişiler var. Şunu onun da üzerimiz yerden bilen şu elgide bayağı daha şu Raulavi yerden bilen oturup türep şu 300 kişi istip şunun bilen bizim devlet yerden bilen bu kasım bir şey gitmiş bir şey sunuldu. Haydaratan deyken o zamanlarımız dini kişi yüzünderek borgalı var. Andisizler için rahmet. Bundan da bir kişiden, ikinciden rehabilitasyon sizge ayağım rahmet bildirmek için olan Mikhail Pavlovich isminden, Zümrüt isminden, Pavlovich isminden şimdi bir zor, bir küp şahı barasız.